Image PAODAM yang tabiri basingbu yumnam Anuradha Debina ikonona krumzari. Housing Maroiba PAODA Lamboi Kongnang Kongda Sengoliba COVID Care Center Chief Minister and Binene Yang Singkre. India da COVID-19 active case ki masing lakuntra manga lesing komputaru jahunga marbudarani pansure. Loinana veteran journalist says Narayan Singh Lekidabada Prime Minister Narendra Modi na awabo phongdokre. Housing Pausanone Pizari. Imphal West ki Manipur Trade and Export Center Lamboi Kongnang Kongda Mioi Chatruk Leiba Yaba COVID Care Center Sangat Sagali Basing Chief Minister and Birena ngasi satuna yang sengkre tungda Chief Minister na Imphal East ki Jail Road Sajiwada COVID nari basing yeng na basem leba babina speciality hospital amadi kanseputa na sagaliba Island Hospital su satuna yang sengki Chief Minister na Lamboi Kongnang Kongge COVID Care Center do yang senbada mapamdu da lairamba Imphal West ki Deputy Commissioner T.S. Kiran Kumar amadi Health Department ke official singa center asage arrangement ge matangda wari sanabak loinana center ase chalaibada lunana amot pasang ningti jana mangan khiba amadi center sida roster tagadaba health workers ngi matangda khanaki loinana mafam sida mathau tawgadriba doctor singnasu dedication amadi commitment ka loinana pandemic ase lanthengna bada mai pakna lanthengna na ba amadi miyange pusi kannaba mathau ningthina tawna basu apel tawkhi Chief Minister ke Kongsat Aduda Deputy Speaker Kongkham Robindro Advisor to the Minister Health Dr. Sapam Ranjan amadi Principal Secretary V. Bomnon Mangsu Sariyaki Tungda se Minister na Jail Road Sajwada Ladiba Babina Speciality Hospital Chatuna COVID patient sing lying nabagidamak tawriba thaurang sing yang singki Yangsin baduda COVID patient sing thamnaba amadi makoibo lying nabagidamak tawram liba thaurang amadi infrastructure singdu yanglaka Chief Minister na apen bapoke hospital asida phamung kuntra rom thamduna COVID narabasing lying nabasili mafam sidagi Chief Minister amadi mahage kangbuna Kansipuda nangna sagaliba Island Hospital ge infrastructure amadi kari facility leibage haibadu yangsan ke Hariba hospital asidasu athubada COVID patient sing lying nanaba sejanaba hauragani hairi Malengi oina hosu phawada coronavirus na mioi crore 15 lakh yankhaini toy jahunga marphu mari na hankre active case na crore 3 lakh ohum lesing yankhai mari chamanga kuntra mari nari Nabadagi Pagalakhibana Karor Mapant Lak Taratarok Lesing Mari Sumna Humpuni Toini Laikidrabadana Lesing Ngapigani Lak Kuntrani Toy Lesing Nipumatoi Chatret Maripunipani Housing Pawada virus Asina Quaidiki Say Tank Nanglaba Lebakasi US na Oidi Lebakasida Housing Pawada Kes Karor Ohum Lak Kuntra Humdoi Lesing Humpumapan Chama Marpudrani Toy Tenakre Active case dana lak humputaruk lesing humpumapan chatrika humdramangane nabagdagi pagalakibana karor ani lak humpumathoi lesing manga chamrika taramathoi amasung leikidabana lak manga lesing marputara mariga tarukni ani subadai indiana oidi lebakasida house phawda case karor ani lak tara lesing humputra taret chamrika tara Tenakre active case dana Lak kuntra manga lesing humputaru chahunga marpudarani pani Nabadagi pagalakibana karor ama lak humbudrani toy lesing marpu chanipant nipu marini laikidabadana lak ani lesing kuntra chamaka humpuni pani Ahum subada brazina oidi house phawada lebagasida case karor ama lak nipu mapat lesing kuntra chamaka marpum doi thenakre active case dana karor ngapigani lak tarani toy lesing marpu humdoi chahunga niputarukta leidi nabadagi pagalakibana karor ama lak kuntrani toy lesing kuntrani toy samriga kuntrani pan amasung leikidabana lang mari lesing taramari chahum marpudarama panni
India ge oinasu Maharashtra state asina hausa pawuda case Lang Nipunipan Lising Marapu Chamanga Nipunitoi Tingaduna Ahanbada Lady State Asida active case Lak Taruk Lising Nipundoi Chatrika Marapunitoi Nabadagi Pagalakibana Lak Nipumatoi Lising Humpumari Sumna Marapudara Nipand Amasung Laikidabanana Lising Humputanitoi Chatruka Humpunitoini Ani Subada Kerala State Asina Oidi State Asida House Pawuda case Lak Taratret Lising Nipundoi Tamapanta Contrandito Tenacre active case Dana Lak Omba Lising Humbutra Traduk Sumna Marini Nabadagi Pagalakibana Lak Tarahundoi Lising Humpunitoi Sahunga Humpumdoini Laikidabana Lising Manga Chamanga Humpumangani Ahum Subada Karnataka State Asina Oide House Pawuda State Asida case Lak Taratret Lising Nipumatoiga Sumna Niputaruk Tenacre active case Dana Lak Mari Lising Marputara Taret Chahunga Sumna Nipan Nabadaki Pagalakibana Lak Taranitoi Lising Contrataruk Chanipant Yankai Mari Amasung Laikidabana Lising Tarataruk Chanipant Marpumarini COVID-19 के second wave asina state asida nongmanongmage min nabake sang hengalakpa asina maram oiraga masidagi section tarang lokotpa oina Tengnopon district magistrate na thokiba order amagi matungina more kaithenda hangliba dukal amadi hotel sink 1 2 3 khaiduktuna rotation 9 na hanganbagi thabak ngasidagi satabhau khrei loinana more kaithen ge lambi ge nagyata posai yonduna Pamsilba Street Bandar Singh Sumore Police na Laukatuna Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 Taba Lambige Nagyata Social Distancing Angna Pamun Bage Tabak Sutsa Takre Manipur Lengang na Miamda COVID-19 gi Laina Asidage Ngakthong Naba Vaccine Kapthopio Haina Laurabasu Kaksing District Tadi Vaccine gi stock Laitabage Vaccine Kapal Lepa Mapam Yaure Hiramasiga Mari Lainana District Asage Manung Chanba Wang Teleba Community Health Center Asage Management Committee Lusing Bati as Damena Hospital Asida Covishield Hydaba Vaccine Asi Mayor Lixin Ama Hena Kapkre Adubo Housing Makatana Masing Yamlaba Miamna Vaccine Kamnaba Numi Kudinge Langnarabaso Hospital Asida Housing Vaccine Gi Stock Amatalaitabana Maram Oiraga Hida Kappa Lepkiba Numinini Hele Housing Hospital Asige Akoibada Hidaka Payaba Miulising Kunlomsu Laidibani Maramasina Lengake Mari Lainabasina Atuba Matamda District Asida Henba Vaccine Asi Bibituna Vaccine Kamning Bagi Apamba Ladiba Miamda Atuba Matamda Vaccine Kapi Haiki Kaksing District Oina Institution Mangada Community Home Isolation Center Sing Oina Matautoba Hore Institution Sing Adudi 36 Wabagai Assembly Constituency gi Wabagai High School Wabagai 37 Kaksing Assembly Constituency gi Oina ITI Kaksing amasung Kaksing Makha High School Amadi 38 Hiyanglam Assembly Constituency gi Oina Langwadong Higher Secondary School ne Sante Sing Asida Phamung Yankai Laigani 39 Sugunu Assembly Constituency ge Oina JNV Umathenda Phamung Chamaleba Isolation Center Hangduna Matautoba Hore Haina Deputy Commissioner Kaksing di Gangwaina Thadorapa Cherolamana Hairi Amaram Dasu Kaksing Lamdongda Leba Ziban Hospital Kaksing da Kaksing Assembly Constituency ge MLA so Oidiba Mayanglamam Ramisuna Ziban Hospital ge Managing Director Dr. Yankom Asukuma Gatanaduna Pamung Taramari Leba COVID Care Isolation Center Amasu Ngasidage Hospital Asida Hangdokre Hairi Wangzing Kodompokpi Sport Complex da Hang Liba District Testing Center Community for Non-Local Amade Kangabog Assembly Constituency Community Home Isolation Asida Ladiba Inmate Patient Sing Security Sing Amade Volunteer Sing da Ngasi Intent Computerized Eye Testing and Eye Care Center Thawalge Provider Dr. Maibam Eaton Maitinga Sana Thangna Bapolam Sing Hand Sanitizer Masks Goggles na Chingba Kaya Mateng Pangkre Asigumba Mateng Pangbidam Bagidamag Dr. Maibam Eaton Maitibo Volunteers of Anti-COVID-19 Kodompokpi Thawal District Manipuna Thagatpa Phongdokle Haina Volunteers of Anti-COVID-19 Kodompokpi Ge Convener na Thorakpa Chirolamana Phongdokle
Zunet Jaka Foundation na Ramadan Thaga Mari Lainana Ngasai Kaksang District Manung Chana Leiba Kungang Nipange Sotana Laidaba Imung Manung Singda Sana Tangnaba Amadi Piron Singh Zakat Oina Pitokre Kela Kong Haibung Makong Uchiwa Nasta Uchiwa Wangbal Uchiwa Awang Santel Hangund Amadi Lokok Mayang Impalda Chatakiba Jagat Pibage Tarambaduda Sarugya Kiba Zunet Jaka Foundation के डायरेक्टर एमडी नसीबुद्दीन हाई इस्लाम धर्म के युम्बी मंगागे मनुंगता अमा ओइरिबा लैतर लाइरा अवा अना तारबसिंगदा कथोपा हाइबा अदुदा युमफामपो ओइरगा सही खुदिंगे फाउंडेशन असिना जगत पीबगे थरमसे पांगथोक्तुना लाकपने लैबाका सिदा लैरिबा इना खुनबसिंगना लाइरबसिंगदा मतेंका पांगमगे सनबे लैरबा खक्तदा तंगदु लैताबा शांति लैबा खुनाई अमक ओइबा ngamgani maram asina ekhoi kathopage hainabi thamse haiki फाउंडेशन असिना हौकिबा सही सिंगदा लेमना लाइन बगे कैंप पांगथोकपा अपबा महिरोई सिंग मनापीदुना पुंगिंग थगतपा लैतर लाइर सिंग अमदे अवाना तारबा सिंगदा तेंगबांग के पीबटे चंगपा थबक थरम पांगथोकतुना लाकले लाकदरिबा सही असिदसु मियाम गिदमकता मानव खुनाई अमगिदमकता अमदे चौखटपा इरमदंपा अमगिदमकता लेप्तना पांगथोक जगने मरम असिना मियामनसु फाउंडेशन असिबो सवट पियो हाइनसु मियामदा अपील तौखि लोइनाना इदुल फितना लाकपदा एखोई मसेंट अमगा अमगा नुक्सि सनाना चौखटपा शांति लैबा इरमदंपा अमा ओइरसनु हाइनसु पाउजन पुरखि पनबयाई ngasi zakat aduda cheng chini thum lungi amadi tupising yauri Campaign for Total Education के सरुकमा ओइना एमसुना ngasi Wangsang Tenta Assembly Constituency के मनुंग चनबदा लैरिबा फुंद्रे हाई स्कूल चटुना यंगसलोबदा नौना सागलिबा स्कूल असगे बॉयज अमसुंग गर्ल्स हॉस्टल अमसुंग स्टाफ क्वार्टर के सरुकसिंग ngasi क्वालिटी मेंटेन तौदना सारंबा थेंगक्रे मणिपुर से अर्थक्वेक जोन के मनुंग चलिबा लमदम असदा ngehak laitana yuha habagi थौदोक के अमरोम थोक्तुना लैरिबने अमदि मसिगुम लबा मैरो शिंगदमक्ता सागलिबा असिगे सरुकसिंग क्वालिटी मेंटेन तौरमदबा असिना तुंगदा मैरो शिंगदा खुदोंग थिबा थौदोक थोलकपा मतमदा कनाना रेस्पोंसिबिलिटी पुगदोरिबनो हाइदिबा नौना सागलिबा सरुकसिंग असि करंबा स्कीम के मखादा कंस्ट्रक्शन तौरिबनो हाइना स्कूल असगे हाट मास्टरना खंगलमदबा असिसु लाइबक थिबनी लोइनाना हाइदिबा स्कूल असि सारिबा कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन असिबु यंगसिलेबा एसओ अमदि मरी लेनबा डिपार्टमेंट के मियोसिंग निमित मंगानी के मनुंगदा एमसुदा लाक्तुना वाखल तामिनागदबनी क्वालिटी मेंटेन तौदना सागलिबा असि खुदक्ता एमसुना अथिंगबा थमले लमदम असिगे मैरोइसिंगदमक्ता एमसुना सोक्थबनाइदना होनरिबा असिदा लेबाक मियामनसु एमसुदा कोऑपरेशन पिबिदुना लमदम असिगे तुंगी युंबी ओरकदरिबा मैरोइसिंगना ममा लेबाक मरमदम नुक्सिबा अमदे अफवा महिरुइसिंग सेम्बदा थौदांग लौमिनसे हाइना एमसु हेड क्वार्टर के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्रेटरी मनी निंगथौजमना फोंदोखरे एमसु की ओइबा कैंपेन फॉर टोटल एजुकेशन की मनुंगसना कोन स्कूल सिंग ड्राइव सथजबा दुगी मनुंगसना ngasi कोन लाइजर स्कूल असigi नौना साबा बिल्डिंग असigi पिलर सिंग असि क्वालिटी मेंटेन तौदोगी तौरमदबगी ममी चावना तारे मरमदुना सारिब स्कूल असि लेकाई की म्यूजिक अमदी स्कूल की हेडमास्टर मसामा हंगबा मतमदा करम स्कीम की मखादा स्कूल की ngasi की बिल्डिंग असि साइबन हाइबदु स्कूल असि हेडमास्टर वाइबा मसामा खंगमदबा मदी लेकाई की ओइबा स्कूल असि की ओइबा एसएमसी कमिटी सेममदबा सिमक लेकोई एमसु की मेकेदि की नुआइतबा नुदि नुंदांग फुंदोक्सरी मखादा ngasi की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन असि एमसु की मेकेदि की थमजने मफम मना लेकोई साबिरिबा मदी थिगादा कॉन्ट्रैक्टर मयामना ngasi की स्कूल असि की मैलेन बचे सांगसिंग एमसु की हेड ऑफिस दा नुमित मांगानी मनुंगदा सबमिट तौद्रि फावा ngasi की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन असि ngasi दगी साबा थिंगजेंजर हाइनम सुमे केदि फोंदोक्सरी आइमोंट फुरुमना खुंदाबा मफम अमतदा कनागुंबा अमतना पॉपी प्लांटेशन तौबा यारो हाइना आइमन स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुरना खंगलखे वाफम असे महिरोई लुब असना टेंगलोपन डिस्ट्रिक्ट के फुरुब असिदा खुंदाबा मफम खरदा फुरुब खरगे मियोय खरना पॉपी थानबा उमंग कोकथोक लंबगे फिबम सिंह यंगसनबगे खोंगसता लुब असगे प्रेसिडेंट एस खुमिन थांगना फोंदोखिबनी खोंगसता दुगा मरी लेनना एस खुमिन थांगना मखातारदुना आइमोंट फुरुब के ओइना पॉपी थाबगे थबक असि ngasi फावबा तौब लेत्रि
अदुबो हंदक फुरुप असिगे लमगे सरुक खरदा अतोपा फुरुके मियोइसिंगना संगसलक्तुना पोपी थानाबा पाकसना उमंग कोकथोकलम थेंगनख्रे मरमसना हिरमसिदा लैंगा के मरी लैनबसिंगना मियंग संगबिदुना पोपी थानाबा उमंग कोकथोकलिबा असि थेंगबियु लोइनना पोपी थानाबा थौरंग तौरमलिबा मियोइसिंगनासु लुकके अथिंगबा असिंगना मकाताबा थबक लेपियो हाइकी ngasi unapant lambigi palent lokon haina khangnaba mafam aduda uzek phaba singna lang season aduna urok yauna lamkhunu sing phare haiba aronba pau fangbadage kaksing range office amadi palent bit office ke staff sing sangsinduna thiba humbage thabak sathabada maral laiba miyosing adudi phaba ngamaudre adubu uzek phaba sing aduna season naramba langka amadi nauri yauna khusu khulai sing lompham oina season naramba loksang mari forest ke staff singna thengnabadage mai thadokna mangan khre ngasi sathaki ba drive aduga mari lainana naure monan maite range forest officer kaksingna haikibada hausek malempomda covid-19 ge anisuba webna miyoi kya ge punsi manghanduna lockdown na singba thamduna akanba section thorang lokhal ingai cheraka sida miyoi kharana aina yadaba mongda mi chikpage tanja yengduna lamlaki usek sing lang thakduna phanaba honarambase laibak thibani usek sing ase aikhoigi khwaidigi mamanta yamlaba mahosage pest controller ne aikhoina aikhoigi lunch oiriba sa usek singbu kanminaduna asang amount amadi sa usek na pikthalaba phazaraba manipur ama ohenlasi haina range forest official kaksing munana miyamda appeal tawki Palen Bazada Leba Miamga Mari Lenaba Tabak Sing Kanagumba CHO NGO Club Natraga Association Singna Pangtoka Dabalabadi Palen Baza Board Action Committee Deke Mangzongana Ayabalogabadi Haina Palenta Baza Board Action Committee Ge Secretary Nathadorpa Jerolamana Haidi Kanagumba CHO NGO Club Natraga Association na hariba wapam ase indaduna thabak thoram pangtoka tarabadi ange batung ina Mari Lenaba authority na pirakpa ange Oibasing Mayuk Nakadabani Hainasu Serun Cinema Katari Kaksing District Manum Chanba Kaksing Kuna College Gatigi Ngasi Ayupung Taremakarom Tabada RPF PLG Kadar Ama CDO Timamana Pare Parabamio Edo Kaksing Kuno Angom Lekatige Mayang Lambam Siromani Singh Alice Casper Te Contranitoy Apopa Emromes Gawe Kaksing Kuno Eriada Aina Yadaba underground ge Kadar Singh Satosa Sentaure Haiba Akanaba Pawama Pangbadagi CDO Kaksing Unique OC Inspector MD Abbas Khan Amadi CDO ge Tim Aduna Kaksing Kunau area da Ayoki Pung Tarukta ge Hauraga Mayang Lambam Ceremony Asi Sugunu Maikaidage registration number Yaudaba Forent Matt Canbo Vaik Amada Kaksing Kunau Langkairamda Tauraga Lakwadage Mahapo Pabagaloinana Mahana Taurapa Canbo Biksu says Tauki Ceremony bu wahang paung sathabada mahag English ngani mangada RPF PLG Salve Style Corporal Southoi Koba Tridentagi Miyoi Amagi Makada Party de Sankhibane Mag Houses Generator Hatter Quadage Commander Romes Koba Amagi Makada Thabak Tobakaloinana Tawal Amadi Kasang District Miam the Gay Business Tauribasing Government Department Sing Amadi Dukandar Sing the Gay Party Gay Pangidamag Sent Cabinet Chenabane Aduga Mahag Mirot Michent Amadi NIA KSK Matungina wanted Lautokraba Miyoi Amasune Haiba Kambangamle. Paraba Miyoi Amadi Bike Makataba Legal Action Lokonabagida Mag Waikong Police Station de Sinakre Station Asida Sidomanegi Matakta FIR Amasu Register Tokre Haina SP Kaksing Victoria Yankamna Thorakpa Chirolamana Pungaragli. Veteran journalist says Narayan Singh COVID-19 Nabadagi Kidre Maha Greater Noida Dalaiba Government Hospital Amadangasi Lekidabane, Mahana Lekidabada, Prime Minister Narendra Modi na Awaba Pongdokre. Prime Minister Modi na Haikibada Journalism Gilamda says Narayan Singh na Piramba Singtaningai Oiba Contribution Singh Adom Matam Supagi Oina Ningsungduna Lehauragane. Lekidabagi Imong Manunge Awabada Su Sarugari, Sahi Humputra Sukraba journalist Ado COVID na positive Orapadage, Government Institute of Medical Sciences. James Darling Donalay Kibani. Ma Lekidabada Uttar Pradesh Assembly Speaker Redin Narayan Dixik
समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, गौतम बुद्धनगर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह अमदे नोएडा एमएलए पंकज सिंह ना अवाब फोंदोनखे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन एमपी का टेलीफोन वरी सनख्रे। कोविड-19 के सेकेंड वेव के मायोक्ता इंडिया ना संगसलगलेबा खोंगतांगदा ऑस्ट्रेलिया ना सपोर्ट तौबीबगीदमक्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी ना ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट अमसुंग मियामबु तौबीमल खंगबगे पाउजन पीखे। मालेंगी ओइबदा कोविड की हिदाकसिंग अमदे वैक्सीन पुथोकपदा मतेंग पांगनबगे वाफमदा लुसिंगबा अनिना यानखे। कोविड का मरी लेनबदा ट्रिप्स के मखादा इंडिया अमसुंग साउथ अफ्रीका ना टेम्पररी वेबर अमा तानाबदा ऑस्ट्रेलिया ना सपोर्ट तौबीनबसो प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पनखे। लिसिंगनी कुनगी जुंदा पांगथोकिबा वर्चुअल समिट के मतंगदगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के प्रोग्रेस के मरमदा लुसिंगबा अनिना खंगजन मगलोइनना लेबाकनी के मरी हेना चेसनबा खनखे हाइरे। ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस ना टैंकर चामगा मरफु मंगादा पुदुना तोंगान तोंगांबा स्टेट सिंगदा एलएमओ गी एमटी लिसिंगनी चमापन हुंफु पीख्रे। अहानबा ऑक्सीजन एक्सप्रेस अदु राजस्थान के कोटा थुंकी अनिसुबा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ना महाराष्ट्र के नागपुर थुंकी। ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस निपुतरेट अदुसु मकोई मकोई के पंथुंगफम दा थुंख्रे। हौजक फावदा महाराष्ट्र दा एमटी चामगा हुंबुटा मरी, यूपी दा एमटी चत्रिका कुमापन, एमपी दा एमटी चनिगा निफुमापन, हरियाणा दा एमटी सुमसुमनमंगा, तेलंगाना दा एमटी चामगा कुलुमदोय, दिल्ली दा एमटी लिसंगमग चहोम कुंथ्रा मरी पीख्रे हाइरे। ऑक्सीजन के अवाब थेंगनेरिबा के अदु सोल्यूशन पुरंगबगीदमक्ता इंडियन रेलवेज ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एलएमटी लेबाका सगी स्टेट सिंगदा पुदुना चले। ngasi phawbada Indian Railways na tanker chamaga marfumanga LMO gi MT lisagni chamapan humpu pikre hairi paudam loisilakpada maroiba pau amona pizandringai gi maoinana miyam daning singzawa ama COVID-19 gi ani suba web na irandam asidaso akanba saiting ama piribane saiting asidage kharamakhay ngakthongnaba miyamna COVID-19 vaccination soidana tawthopiu loinana lengang na piriba SOP face mask upa social distancing ngakpa khusatoina hand sanitizer natraga sapuna hamdokpa loinana miyam pumbagi thabak thorom sing tawidaba kawbigano haujik maroiba pau amona pizari lamboi khongnang khongda sengoliba covid care center cheministe and binene yang singkre India da COVID-19 active case ki masing lakhuntra manga lesing computer chahunga marbudarani pansure loinana veteran journalist says Narayan Singh Lekidabada Prime Minister Narendra Modi na awabo phongdokre. Image paudam ngasigi matang sidaloi jare miyang tabiri bisungbo amukahana krumjai. Thôi, anh thôi, chúng tôi thôi.